Kum no perlog bro, ta mintas ngi nya shed no da ini ijing bam. Uni udai ukau berit, tengah sim si samat kaghi, ukau pada si pela. Nginya king si pangkum tu, had bakandala kam sma ubi a. Tengin sa ya the deka lai pela. Sa ber kamlu kendian. Tap no bakan i ha. Ada orang tu pe kenip i bakala i. Kala jam bah. Tengin sa ai sau sok merit kendian. Ada ai sok merit am te penlip no ka ding nai pen measure. Nama kani kala long. Uni ukau am unda nginya unda ya bam ulang ba. Tei bahaya kamen. Upin control ya ke kolesterol. But bun ki benefit ni yo na uni udalia ladangi bam em ngatingan bam tangkum niru ngam ngalak biang dan kamban le issue te adem nang ta nga agi siteng semai ka ghiru ka babaha bangin daya bam danang bangin ya ban control mo ai upiat uwei uni pade udei u besen ar semai saking hadu pakandala sma ubi baham tu nei la dem tum long kala long da kala sma ubi long kala biang tesa ai lang shin dry ai lang badu ni u samken kat ba phi bam sat king sipang adam nang ta pade sa ai uni u kajor bangalade od daismo nomor ba ngakwa ban don tuka bites jung kajor ngala berlang pemlu kendiat nama mengide ban antar kemlu nama ba ngila adep ai ha utu dalia adep nang tu pade ngin sayit he no ha uni udalia bangila adep pin kre lupa sa berlang sa slad hania ru nalor he ha ko ka plate ha kanu kanuru ka pliang mo dagala longkum ni sa shu od no pan od kat ba phi kwa size phi la ban od ba kham he na ba rid ru kalong kaman jong phi hi kini ngala adem nang tu pade sa shim uni makhan khendian ngin sa shu ya shallow fry pade bakan kam sma ubi ai flavor kendian dar gi siliang sapen phai sa siliang kini kila long kani kade ka ba best breakfast ba mestep nginda bam em kalong healthy ba koble shibun wa phila pa ye kani ka video sngob ha like subscribe but share